si foi tama whana wa Samoa. Le sunga ia Vaitele Soi. Mele di anga o Vaitele, vai tanga. Ai mai roisa kama fiti leo. Pe. Oh ya. Nice Oscar. Oh, sui o por. Sini alanku. Fiji versus Samoa. Papāli'itele and also Tonga in Samoa. The current champion of Samoa, Mr. Vaitele Soi. This is a 4x3 minute contest. Ya, favorita bersanga turu minuta bersanga le kalungan asal jadi Vaitele Soi o Samoa. Iya, mapen Nakasima Fiji. That should be a good fight. For the Fijian audience. For the Fijians, but for the Samoans. We love to see these kind of fights. Ben. Just some wig on the body. Ya, bang, sekarang boleh dia kau faham mai. Raya dia kau faham ngaji, baik dia per bangga pada oye. Mafa kau fikir dia. Mafa. Dia idan bangga bangga. Bah. Good right. Kau akan dibuat dia. Nah, mesti jangan balik ah. He's a big boy. Lagi dun dia. Tukar maka, jangan makan sekali. Yang ulang balik dia ngusut dah makan lagi. Terus. Sudah mengolah aku ya. Oh, for 4 minutes is it? Yeah. 3-minute rounds. Oh iya. Tahu sih sungai itu tadi itu soalnya. Ya. Tahu lah dia sekarang dia masih. Ya. Dulu sama loi. Kompayas kamu open ya. Dengan aku ini sama loi kompayas Vaitele. Yeah. Good fight there from Vaitele. Apa lang from Papāli'itele mali magali. Kasi isudut ako pero le kamsanga kasi wa. Ano sa ko paubi. Tapos kamo fikir lah kam faya kwaya. Good attitude but they never fitness mali. They sang power. Nah, ibu tayo ng lafali. Ang uli bang labes kama ngali. Kaya mo kay buso ang mali ko buso ko inga ka ko ba ko pala nga ulo ngay kap. Yeah, people don't really understand that Vaitele is a young boy. You know? Said what, 22? The referee has stopped this contest into 2 minutes 30 seconds of the first round, and the winner by TKO. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and say congratulations to Vaitele Soi. Vaitele Soi mano na nalong ang Mario Fiji. How about a big hand of applause for our brother from Fiji, Mr. Nakasima.
in the next 3, 4, 5 weeks. You know, this boy, once he starts putting on the muscle, keep an eye on this boy. Hopefully he'll be the next ever tour out from New Zealand and Samoa. And filming of all your special occasions and DVD productions. And Warren's another one. Ya, nangai. Ya, bila bon mai ta watu de fonga le po. Ya, fa fa te so company la ngawin le fa mai moi. Le video au production ya, ai mai se agility logistic. Ya, o mai ngale le Canis Group New Zealand. Ya, video fa fa de one pai ai, au le fusu mai ya. O dai na, o dai ai ngale, le ya ri ma.